Assalamu alaikum bizdin kanalın görücüleri. Salamatsızlarmı? Bugün 16 dekabr 2024 Bishkek şehri. Aldıda banklarda görüp alыңыздар. Qanday болуп жатат курс валют боюнча. Каналды колдоп достор, бирден лайк басып, каналга катталып болсоңуздар, оң тарапта подписаться деген кнопкасы бар, ошону басып катталып кетиңиздер. Элдик банк туугандар, мурунку РСК банк. Доллар 86 сом 80 тыйын, сатуу 87 сом 30 тыйын, рубль 83 тыйын сатып алуу, сатуу 87 тыйын. Банктарда өйдөрөк сатат. Капитал банк доллар 86 сом 85 тыйын, сатуу 87 сом 35 тыйын, евро 90 сом 70 тыйын, рубль 83 тыйын, сатуу 86 тыйын. Капитал банк. Финанс кредит банк. Бул жерде доллар 86 сом 85 тыйын, евро 90 сом 70 тыйын, рубль 82,5 тыйын, сатуу 86 тыйын. Финанс кредит банк. Эко Исламик банкта bir akışı dolar 86 сом 85 тыйын, евро 90 сом 80 тыйын, рубль 82,5 тыйын, сатуу 86,5 тыйын. Эко Исламик банк. Бакай банк доллар 86 сом 85 тыйын, евро 90 сом 90 тыйын, рубль 82,5 тыйын, сатуу 88 тыйын. Казак теңгеси 0,11,5 тыйын, Кытай юань 11 сом 60 тыйын. Достор, мына Бакай банк. Ушу менен видеону аяктайбыз туугандар. Сак саламатта туруңуздар. Бишкек шаарынан көрдүңүздөр. Тапканыңыздарга береке берсин достор.